Puasa, Fahira? Puasa ya? Oke, kelas berapa sekolahnya? Kelas 4. Kelas 4, masih kelas 4 SD Pak Ustadz ya. Oke, sudah siap? Sudah dong ya. Oke, perhatikan Pak Ustadz baik-baik ya. Oke, silakan Pak Ustadz. Ya, siapkan nak ya, fokus, lihat, dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jannatu uzlifat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. Alhamdulillah ya, soal pertama selesai ya, nggak usah buru-buru nak ya. Soal kedua, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-sur Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Ya alhamdulillah ya, sudah selesai 2 soal. Soal terakhir. وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sadaqallahul azim. Ya,
Sadaqallahul azim. Lancar nih 3 soal Pak Ustadz ya. Langsung aja Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz Raffi. Ya alhamdulillah ya. Udah berapa lama persiapan hafalnya nak nih? Seminggu. Ya udah lama ya. Ya alhamdulillah kalau dipersiapkan memang kan ya, tampilnya pun maksimal kan begitu. Ya. Baik, mengenai tajwid pun sudah cukup lumayan. Ya, tinggal nanti ada huruf seperti ra ya. Tadi ada inna jahannama kanat mirsada ya. Pada ra-nya itu bisa juga dibaca tafkhim, bisa dibaca tarkik ya. Itu pilih salah satu. Kemudian huruf Allah mana tadi ya? Azim ya. Nah, itu dia tidak berdesis nak ya. Ya. Mana hurufnya? Maaf ya. Azim. Coba ini coba. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Coba cana ala. Coba ulang. Ala yadhunnu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Itu tidak ada angin Allah itu ya. Karena dia bukan huruf mahmus, bukan huruf hamas dia. Jadi jangan ala yazunnu. Itu Allah itu ujung lidah dengan ujung gigi sebelah atas. Satu makhraj dia dengan sa za ya, sa. Allah 3 hurufnya situ. Jadi ala yazunnu. Dia tidak ada yazunnu ya. Nah, itu ya diperbaiki nak ya, biar bagus ya. Waktu sadaqallahul azim. Azim juga enggak berangin itu. Sadaqallahul azim ya. Allah itu 3 huruf itu. Baik, makasih ya. Oke, selanjutnya Pak Ustadz Yunima gimana? Baik, alhamdulillah tuntas. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rafi tadi, tinggal memperbaiki makharijul hurufnya. Ustaz juga punya 2 catatan. Seperti makharijul huruf za. Wa idzal jannatu uzlifat, za itu banyak anginnya ya. Kalau tadi Ustaz Rafi za tidak pakai angin, yang ini banyak anginnya. Za itu pakai angin. Wa anzalna uzlifat wa anzalna ada angin. Kemudian sin seperti peserta sebelumnya, sin itu juga tambah angin ya. Seperti bacaan tadi, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyira. Sin itu banyak angin ya nak ya. Itu hanya tambahan dari Ustaz. Demikian. Oke, jazakallah Pak Ustadz ya. Udah mantap nih penampilan Fahira Alinayah ya dari Miss Imam Shafi'i.